NFC tukia dhura lig maduong' pacho ka season ne ochope giko tok wuok amodhi gol achiel kuom achiel gi klab mar Tusker tugo mano bagi alap ma Moi Stadium ma Kasarani. E alap ma Dandora Stadium jaloch mokale tukia dhura pacho ka Gor Mahia nolo klab mar KCB FC gol achiel kuom nono. Gol no makende mag Kogalo nolo gi jatugo Felix Oluoch e dakika mar 92 kendo miyo Langa Charles Akonor points adek duto. Etuke moko mano bagi kawuono klab mar Kariobangi Sharks nolo Mathare United gonde ariyo kuom achiel e kinde ma joloch season mokalo Police FC noloyo APS Bomet gol achiel kuom nono. Mara Sugar noyudo loch margi mokwongo season ni tok loyo klab mar Ulinzi Stars gonde ariyo kuom achiel. Benki watu wametoboa ukuta mwisho sasa. Wameanza kukusanya noti. Wamesema wataendea mashilingi baadaye. Sasa ni noti tu zinavutwa moja baada moja. Watu wa kwenye tela wamelala usingizi wa pono, huku pesa ikiwa watu wanavuta tu. Ukiangalia pia wachezaji wangu katika kipindi cha pili, haswa baada ya kufanya mabadiliko, tulikuwa na mchezo mzuri. Japo Gor Mahia walikuwa na mchezo mzuri zaidi yetu, lakini tulitamani sana kushinda hii mechi ili wakati wa mapumziko hii ya dirisha kipindi cha mapumziko ya FIFA tukirudi tuwe tuko pale juu, lakini haijafanyika hivyo. Tutazidi tu kupambana pale kwa mazoezi ili tuone ni vipi tutarekebisha hayo. We have improved in the way we play. Today was better. We play a little bit quicker. We control the game. We created chances. It's still the area we have to improve. We created chances, but we couldn't score. And also how it happened is what we were not happy. But if you look at the game totally, we were very satisfied with the way we played.